بله تماشاوان بريز لسروي رابورتي باش رادوستن دميواني مهنه بريز من الحسكو شروكاري سياسي جروي ياساي وجي شروه دكن بريز جميل ابراهيم ياساناس لقل ما بخير هاتنا هردو ميواناتكم جم شروكاري سياسي بريز من الحسكو دسبيتكم بريز من الهفدما تباش بگومان تل رابورت گهدار کرده سپیک تو چاوا وی کاری پککت شروفت که دما کو تروریستن داعش وکه گریلا وردگره کرمک دسپیک دا رزو سلاف جبوی و جبوی تماشاوانا از دخوازم بس بکرتاییش تماشاوانا رش گله کرد را بدم دیار کرن گریدانا دنا گروپا کندرویا داعش دا و پککه دا بش چه آلی و چاوا دگهنه هردو جبر هاجر تميزني لإسلامي إسلاما معتدل حتى صالح هشتي دقهيتا نوطي بري يازده سبتمبر أحداثي قد 2001 لأمريكا دا تشيبو إسلام دا أوروبا دا أمريكا أستراليا كندا دا إسلاما معتدل إسلاما دستي دريش كرنا آريكاري ومال باطي وحرمتا زاروك واختيارا پر پیش دکت دوی داره دا لیستک هات تکرن دوابو گروپک تندرو بناوی اسلامی بکوجه و فوچ بکه دو دنیای دا جبرویجی که ج اصل ملیارک و 600 ملیون مسلمان گروپک پر بچوچک پر بقریش پر طاری هات دبن سها ناوی اسلامی دا و اسلامتی بتيرور و وجهکی پر لوتي د دنیا د داتا ناس کرن او تعدای کمزن لاسلامي کر عيني وحده تماغو ايرو تل پکه د میزنی د بن سها ناوکی علماني پیشکتی دا لعيني ايديولوژي عيني ميجي عيني کسی گوج داعش قازانج کرن ج پکه جی که هاتن قازانج کرن بچاوا پکه بناوی ملتکی بيشتغلي لملتکی جی تيرور بدي ناس کرن وي ملتي به سبب گو ايرو او ملت كتافير وشا گو ايرو تيدايا يعني جروبك بناوي اسلام تدمير كرو جروبك بناوي كردايتيه لديجي كردايتيه خباتتكي جبر جي اف رابورتا جو ودا خويا كرن لسر متشتكي نعجيبه ندوره جبر تشتكي راستا قالك بفيس دستي مدى هنا بيتشاوا بككي وداعش عيني تمثيلا فكرتكن وعيني كي جهه يكه هنيتين افضل يعني بفي كاري بككي دماكو تروریست داعش وكا غريلا وردگرو بويا پناگهك ج امبيجن تروریست داعش را چه فرق وجوداهي جوازي دنابرا بككي وداعش ده الگوري ناريناتا بريز منال دنگي متيوا ابلي كرم بك اف هر دو گروپ ایرو دماغو تلواد میزنه لسر نقش سیاسی جغرافی دیک عینی دوره دنه یعنی سینوری گوته دت بینه کارو خباتت کند یک سینوری دنه وكما اني زمان دست بيكي يك جيب نافي اسلامي دجي اسلامي يك جيب نافي كردايتي دجي كردايتي تشتيغو واد غيني هادو دفي دريدا يعني ام حميد زان قالك جروب هبون كسي قد نافا داعش لايغوش حبسي سوري هاتنا بردان او كسانا باتفاق استخبارات سوريا هاتنا بردان او كرنا داعش ورهي وانا دريش كرن عيني وقت جو قنديل وجروبي قنديل بقايا كرنا سر عردي هر يكي بشكلكي هر كسكي برنجكي هر كي الجهكي جوار بشكرن وظيفه وادانا دستردو يعني دفيدر دا وكي نمونا شريك كومكوجيا قول جزعة بنيات المعروفة دا تشيبو دا نقابنا بكاكي وداعش اوقا خورتي كرداتي دا چون حتى وكا ايرو كسيفام نكر چاوا تشيبو مثلا كوباني كومكوجيا اولو ياد دوا حتى وكا ايرو كسيفام نكر بردانا زندانية داعش بهزارة قول سر دستي پکه تیدا بردان تم دبن سهاناوی گمال باتی و داودکن و عیدا قربانی لیل همبری وینا همبری کسی کرتش کی ورنا تی خویا کرن جوید تی خویا کرن گو داعش و پکه یعنی بدست استخبارات دوری هاتنا آوا کرن پشتی گو داعش شکست و تیک چو به هزار کسی داعش اوی گو رژیم استخبارات رژیم بون و دولت بون ره خو قساندن و گرهان برنگ کیدیم کار کیدیتی کن و جبرویجی که ایرو وقتی گو اف راپور درد کوي هشکرو زلال دبه براستی گرک گلک پروگرامی ها هبن گرک اف راستیا داعش لسر میزه بیت زلال کرن و گریدانا ایدئولوژی چاوا گروپک تندرو اسلامی و گروپک تيروري كردي چاوا بگنا هفدو د دجناتيا گله ملت دا باش بريز منال يعني بهبونا تروريستن داعش دنافا ريزن يپگي و يپجي دا
یا پشیده چما ترسیه لسر خلکه دروز دکه دهمان دمیده چه جورا پیلان جیته بجی کرن ته انجام تا دفي دريدا وقتي قلت ميزيني نمونا داعش دبي ام دولتا خلافه اسلامي امي افابكن او دولتا خلافه اسلامي دجي كيكه دجي كسي وكما كرد امي قم دعوا نتوي خدكن يعني دماكم دعوا ما فكي خوي نتوي بكن امي بالتهمه كافر بوني وبفا جوري وها اي شري ما ايتكرن وها تكرن يعني هجوم داعش لسر زلال بو ددو هكا كي دبن سها نافي يكيتيا قلا وما ديمقراطي ده جارة كدي تركي شري قد كي شري كردايتيه نشري نتوي تركو عرب وفارس شري نشري كسكي دي تري شري نتوا كردا دفردا ما خطرية كبر مزنا دما دقروبي تيروري بدناوي جدا لسر ما في قلي كرد شردكن ايشاوا كردا ويرانو بندست بكن دفي داره ده خطريت گلک مزنا دو گلک جارا ما اشارت پیدا یا ما گوتیه به هزار گروپ رازایی وک عرض بالخلايا النايمه ایرود گندو باجار کردا دنا جبر پک کی بخوا او گروپ حمبیز کی او گروپ وک چگار خو حسید کی یا جو ک دوستانش خو حسید کی او مدید بچاوا لحسچا والرقايجي كي بهزار كسي داعش وقتي قود بردن او كسانا دچنا كودري يعني او خغوت بدوي خغوت جو بشتي گوما او پرورده کرن وما فلسفه سروك ابو بوا دا قبول کرن ما اب انسان دانا بردان يعني اب انساني قود 24 ساعت دا باوري وي فكرك اسلامي تندرسي لسر اساس سرجي کرني ورفاندنا جنا وسبايا آباد بي وجروب كاتيا ببنافك علماني لدجي دين وقولوا نتو وابجيني هفدو دفيدر التيخيا كرن بمؤامرة چخاص مزنا واستخبارات دولتي داگر كر چخاف سركفتنا وچخاف نافا مدى وكا عرفت بقنبلة موقوت چاندنا گرك اف هشيار بودا كمصند ناف قل دهبه قارب خوشبا كساب باريزي بله